namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga qoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi asinibingelele sinamukele sihlahla samabhinqa media. Kunanazi indaba ezithinta-ke naba bashadikazi ababili okunguSamuel Mngomezulu oshade noma-ke oshadelwe nguSharon Mngomezulu. uSharon-ke ngokombiko ungokwamgwena kodwa ushadele kwaMngomezulu. Lezi zithandani zombili ziloboleneke okwesibili emva kwengxabano ethe yadala uMamezala. Le ngxabano iholele ekuthenini kuSharon athathe izikhwama zakhe abuyele ekhaya kubo kwelaseLimpopo nokuyilapho-ke esalwa khona. uSharon Mngomezulu udinwe ukuthi uMamezala uhambeke watshena kumkhonyana-ke wakwakhe ukuthi le ngane-ke ayizalayo kuyingane-ke yabo-ke yokuqala akusiyona yakhe. Lokhu kusa ngemva kokuba uMamezala ethi-ke utheke wesoka amahlebezi ngokuthi-ke umalokazana-ke wakwakhe wajola ukuze kathole-ke ingane-ke yokuqala le engesiyo-ke yendodana-ke yakhe. Lokho kokuphoqa ukuthi-ke uSamuel athathe-ke izinyathelo zokuthi kokungenani ahamba ayokwenza-ke ulibofuzo phecelezi i-DNA. Kulolu libofuzo lubuye-ke lusho ukuthi-ke ingane lena ezalwa-ke nguSharon engiyokuqala ithi-ke 99.9%. Lokho kusho ukuthi ingane ingeka khwenyana wakhe okunguSamuel Mngomezulu uyizala-ke lokho bekade kusho uMamezala kuyinto-ke engekho. Wabe-ke secasuka kuSharon wathatha izimpahla zakhe wahamba abuyela-ke ekhaya kubo. Ngokusho-ke komthombo kothembekile kuthiwa kuSamuel kanjalo-ke nomndeni wakhe bahambile baye eLimpopo ekhaya kubo kaSharon bahamba bayocela kuxolo kuwona-ke nomndeni. Kuthiwa kuSharon-ke wanqaba ukubuyela-ke ekhaya njengoba-ke phela enyanyiswa-ke yini na yihlazo athelwe ngalo-ke uMamezala emphakathini ngoba-ke emsola ngokujolela indodana yakhe. Evike leli-ke liphelile kuthiwa-ke laba-ke babili babeke sebebuya-ke esivumelwaneni sokuthi kuzofanele umkhwenyana kube khona amadamesha kawakhokhayo emva kokuba-ke phela bethe-ke bahlazisa ngendodakazi-ke yabo. Umkhwenyana bathi kuzofanele ukuthi-ke azokhokha kama-damages noma kube khona amadamesha kawakhokhayo kanjalo-ke futhi-ke nembuzi ukuze akwazi ukuthola indodana-ke yabo okuwumfazi-ke wakhe. Kuthiwa-ke ubeke sehlawuliswa imali engango-10,000 rand kanjalo-ke nembuzi ngaphezulu. Imbuzi lena ngiyokushweleza kwabaphansi ukuthi-ke nembala simhlazile kumakoti siyaxolisa. Lokho okuzobe sekwenza ekhaya kubo kamakoti. Umkhwenyana ngokuzisola ubeke selala-ke phezu kwabo wathi-ke cha lokho kabakushoya kalwisani nabo futhi ayaphikisani-ke nabo kodwa kuzocela ukuthi kokungenani amane angawukhokhi lo 10,000 rand embuzi kuzoyikhokha. Wathi-ke uyal-understand ihlaza bafake kulona kumakoti noma ingane-ke yabo uzocela ukukhokha-ke imali engaphezulu kwalena kabayishoyo. Uthi akusikho ukuthi ngoba mhlawumbe ingoba rich noma-ke mhlawumbe ingoba-ke bachomela kodwa-ke ngoba-ke funa ukuba-provela ukuthi-ke nembala ubengakuqondanga okubi. Konke kwenzakale ngomlomo kamama wakhe okungumama amzalayo wathi uzokhokha imali engango-30,000 rand okusho ukuthi-ke le mali abayibizileyo bona yena uzoyiphinda kathathu ukuze akhombise ukuthi kuyaxolisa kumkakhe. Nembala kuthiwa-ke lokhu umkhwenyana kwenzekile kwaphinde-ke futhi kwahamba kwawoxoliswa kwenziwa-ke nomsebenzi khona kubo kamakoti. Kwabe-ke sekuba ukuthi kumkhwenyana-ke uza-ke nabakubo kanye nezimonto bezothatha-ke umfazi kanye nezingane bebuyele-ke ekhaya kubo. Akwaziwaka ukuthi-ke uma ngabe-ke befika ekhaya umakoti kanye-ke noMamezala bawufike bebhekane kanjani njengoba-ke phela esethe kwamhlaziswa mfaka-ke ehlazweni abaningi futhi-ke bemhleka umakoti bethi-ke nembala uyisifebe bembiza ngalawo amagama. Kodwa-ke iqiniso lisekuthenini ulibofuzo luphumekela ukuthi ingane ingiyakwaMngomezulu akusikho lokho bekade kushiwo-ke kuMamezala ekusho-ke phakathi emphakathini. Namhlanje ubizwa ngenyoni umuhlala umfazi omnyama ubizwe ngedimoni muhlabile for abadala bakubiza ngenhlobo endiyala mosaqoka impahla yakhe amanga qoka ibheshu manje bazothi ngiyasangana awukibuyele esimpandeni ngithi